Epuka makosa 5 kwenye maisha. Watu wengi wanateseka leo si kwa sababu hawakuwa na ndoto, bali kwa sababu walirudia makosa yale yale. Leo nataka nikushirikishe makosa 5 ya maisha ambayo ukiepuka maisha yako yatabadilika kabisa. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Kosa la kwanza, kuishi maisha ya kuridhisha watu. Watu wengi wamepoteza mwelekeo kwa kuishi maisha ya wengine. Unavaa kinachopendwa na watu, unasoma wanachotaka watu, unaishi ndoto zao, unaogopa kusema hapana. Unaishi kwa kulinganisha maisha yako na ya wengine. Suluhisho: ishi maisha yanayokufanya uwe na amani, si maisha yanayowafurahisha watu. Kosa la pili, kupuuza muda. Muda ni rasilimali isiyorudi. Muda ukishapita, umepita. Anza sasa. Epuka kuahirisha mambo. Nitafanya kesho. Kila siku nitafanya kesho. Suluhisho: tumia muda kama mtu anayejua kesho si ya uhakika. Kosa la tatu, kuogopa kushindwa. Kuacha kabla ya kuanza. Kuona wengine wakifanikiwa na kusema ni bahati. Suluhisho: kushindwa ni somo, siyo mwisho. Kosa la 4, kuchagua marafiki bila hekima. Ukweli ni kwamba marafiki wako wanaweza kukupeleka juu au kukuangusha chini na kukuangamiza kabisa. Wanakulisha maneno ya kukuvunja moyo, unakata tamaa baada ya kukaa nao. Hakuna anayekutia moyo kwamba utafanikisha jambo lako hilo ulilopanga kulifanya na kulifanikisha. Chagua marafiki wanaokuongezea maono, ndoto na hata hekima. Kosa la 5, kujidharau mwenyewe. Kosa kubwa kuliko yote ni kutoamini thamani yako. Kujiona huwezi, kujiona hufai, kuogopa kuonekana, kuogopa kukosolewa na watu wengine. Suluhisho: jiamini. Kila mtu aliye juu leo aliwahi kuwa hana kitu na aliwahi kuwa chini. Hitimisho: maisha hayaharibiki kwa makosa, yanaharibika kwa kurudia makosa bila kujifunza. Swali la comment: ni kosa lipi kati ya 5 uliowahi kulifanya au unaliona karibu na maisha yako? Usisahau kusubscribe kwa maudhui zaidi ya maisha, motisha na mafanikio. Hii ni Ari Television.